A jest vruće jebem ti Celzijus. Koga izmisli jebem ti Celzijus. Evo majku pa prije nadan sam ja ispustio motiku iz ruke, sad daj odmah vile. Jebo se država iz poslovi. Jebem ti selo i tvar. Lijepo je meni moj babo Eno govorio kaj sine Elvire, kaj što nisi bio hođa. Nisi bio hođa. Medresa je bila otvorena. Jebem, ne bi mejta okupao za milion. Za milion, baca. Jebem se, država iz posao i sve. Kakav sam ja posao imao. Da vam ispričam. To je bio posao, znači, parali, ubij Bože. Fato maštuluke u porodilištu u Zenci. I, znači, to je išlo ovako, ko med, dok nije ono pošlo odljev stanovništva, Njemačka, ovo, ono, znaš, kad je počelo masovno, tada je bilo samo Njemačka i ovo, ono, i onda nema djeci, nema. Jedno dnevno, i početka išlo 5, 6. I ja upratim, znači, u hodniku dolači čovjek ženu na porod, nju odvukoše u salu, tamo ona se porađa, zraknem, porodila se, znači ja neki bijeli mantilčić i odmah onom čovjeku, čestitam, znači muško je, zdravo je, živo je, to, on meni 50, ja ono smitim 50 i polako niz od njih sam ga nabere. Ali jebi ga, to je trajalo 1 godinu dana, tako, išlo dobro, ali ufatiše me, ali nisam zatvora zaglavio. A sad taj moj posao neki doktor preuzeo. I njega se izgleda ufatim. Ali nema veze. Tako da vidite, ali u rudniku radim, idemo dole pod zemlju, što bi trebala biti hladovina da je dol hladnije, ono još vruće. Jevo majk da nismo blizu jezgre dole. Jevo. Znači, dajba ljudi, da ovo šerujemo, da to ode, da se to gleda. Šta kažeš ti mene? Ovdje je žiralno video. Žiralno. Nije žiralno, viralno jeboti konj, mater. Hajde, daj, bacaj. Hajde, bacaj. Daj, ako morate ljudi, pretplaćujte se. Ništa vas tu ne košta. Ja više ovo ne mogu, ja više gledati ovo Celzijus, jebeno Celzijus. Hajde, pretplaćite se i to je to. Ćao narode. Ćao.